Halo! A malo ćemo danas Tek malo. Antipiro, Napravit ćemo dokumentarac. A di ćemo, di je Antipiro? Prati To je tamo mene. gdje je ovaj, kako se zove? Prati mene samo. Ti se pao kupio, tako? Da, na onoj motici doli, na stanici Domovinskog rata. Zašto motik? A doli ti je motika na sred liva da imaš ogromnu motiku. Ja? Nisi to vidio? Ne voliš ti kopa? Za potrebe dokumentarca. Kako je započela ta strast, taj trenutak u djetinjstvu kad si ti u biti shvatio? A ne, od mali u novu sam i volio ova teška vozila. A busevi su prevladali, ne znam zašto. Valjda ne znam što bus teško pitanje. Mislim, ja se ovim nisam bio normalan, neotkazana zaštita. Ravno kao si ti razvio svoju ljubav. Nemoj me snima, molim te. Srami se. Vi tureš taj. Testavamo se kakav. Šta ima? Meni nije moga. Sad sidite, ovo je samo da vam nešto kažem, brzinski. Turić već predosjeća šta bi to moglo biti. Kaže, dom ne radi. Kad sam rekao ponesite što god za pojest. Da, radi koronavirusa su stavili jučer da neće radit, ali vam nisam taj dio htio reći. Jer već ste bili za odustat od svega. Radi kiše. Da sam vam rekao to sigurno ne bi došli. Tako da Možemo svi zajedno pa to. A ne moram da je romantičnije. Snima Schwarzenegger video pranje ruku, svidje? nisam. 20 seconds, every day, like this. Onda pokazuje kako ovako. Šta, kako ovaj? Kako Pere ruke. A pukaj čovjek, mislim uvijek bio, ali... Evo sad ćemo vidjeti čemu je ta specifičnost kad vegan pere ruke. Quick tutorial. Praktički vegani ne trebaju prati ruke, ali čisto demonstrativno. Sere gelere. Šta sam poslovao? Teški biznis, preposlovanje. Kao ono snima. Nemoj da provociraš. Kao sta sam da snimim kao. Evo krglač po pojedom. Spirulina za bene i sojino mlijeko. Jedete ovako, ne morate se bojati korone. Da! Šta je sa sendvičima tvojim? Nije nego da vas ne želi izvaditi da ne bi morat bili. Znači odniće doma. Isisat ćemo ti. Osim ako te u penis ne ugrize. Jel to misliš na zmiju ako te ugrize ili guštero? Evo ga, meni je dan ispunjen. Kao pre. A slikaj tablu tamo. Planinarski dom, aj dobro.
Pozdrav iz Strožan. Ko se s menom druži, mišić mu je duži.